Ne znam šta je tvoj otac vidio u tebi ponekad, promrmljala je Jelena, njen glas sjekao je kroz tihu kuhinju poput noža. Ne možeš čak ni za sobom da počistiš. Zaledila sam se, šoljica kafe u mojoj ruci lebdjela je u vazduhu. Posuđe u sudoperi nije bilo moje. Nisam čak ni doručkovala još, ali sam progutala odgovor koji mi je kuljao u grlu. Sukob sa Jelenom nikada se nije dobro završavao. Moje ime je Jovana i imam 25 godina. Prije 6 mjeseci moj tata je iznenada preminuo, ostavljajući me kao jedinog nasljednika svega za šta je naporno radio. Boravila sam kod Jelene, njegove supruge, od 10 godina, jer, činilo se kao prava stvar. Moj tata ju je obožavao, a ja sam željela da sačuvam neki dio njega živim. Ja sam jedino dijete, a s obzirom da mi je mama otišla kad sam imala 12 godina, mislila sam da bismo mogle zajedno tugovati. Ali Jelena nije željela partnera u tugovanju. Željela je kontrolu. U početku pripisivala sam njene oštre komentare stresu. Gubitak mog tate bio je težak za obje. Primila me je u svoj dom nakon sahrane, insistirajući da je to ono što bi on želio. Ali kako su sedmice prerasle u mjesece, njene prave boje počele su da se pokazuju. Male primjedbe o tome kako se oblačim, kako provodim vrijeme, čak i koje knjige čitam, postale su gotovo svakodnevna pojava. Tvoj tata je uvijek mislio da previše vremena tračiš na sanjarenje, rekla bi sa smješkom. Ili, nije ni čudo što nemaš dečka. Ko bi želio nekoga tako neorganizovanog? Međutim, nisu to bile samo riječi. Male stvari počele su se dešavati po kući. Moja omiljena šolja iznenada je nestala, samo da bi se kasnije pojavila razbijenom u smeću. Termostat bi bio spušten na led, a Jelena bi tvrdila da ga nije ni dodirnula. Ali govorila sam sebi da ne vrijedi praviti gužvu. Jelena je bila tatina supruga 10 godina. Ako ju je on volio, moralo je biti nešto dobro u njoj, zar ne? Tog jutra, dok je Jelena zatvarala ormarić, mrmljajući nešto sebi u bradu, počela sam se pitati jesam li u krivu. Napetost je rasla kako je dan odmicao. Jelena je djelovala uznemirenije nego obično, hodajući po kući i obrušavajući se na mene zbog trivijalnih stvari. Načula sam je kasnije na telefonu, njen glas tih i odsječen. Rekla sam ti, razgovarat ćemo kad ona ode, rekla je prije nego što je zalupila vrata svoje sobe. Grudi su mi se stegnule. Da li je govorila o meni? Odmahnula sam glavom, govoreći sebi da umišljam, ali nelagoda je ostala, tihi glas u pozadini mog uma šaputao je da nešto nije u redu. Odrastajući, uvijek sam bila ona tiha. Nakon što je moja mama preminula, tata i ja smo postali tim, samo nas dvoje protiv svijeta. Radio je duge sate da osigura da nikada ne oskudijevam, a ja sam davala sve od sebe da ga učinim ponosnim. Bacila sam se na učenje, držala se podalje od nevolja i nikada mu nisam dala razlog za brigu. Kada je upoznao Jelenu, imala sam 15 godina. U početku se činila ljubaznom, uvijek noseći topli osmijeh i smijući se tatinim šalama. Nije bilo lako vidjeti ga s nekim novim, ali željela sam da bude srećan. Donijela je lakoću u njegov život koju nije imao od gubitka moje mame, i to mi je bilo dovoljno. Ali stvari su se promijenile kad su se vjenčali. Jelena se uselila u naš dom i počela sam primjećivati njene suptilne ubode, uvijek prekrivene slatkoćom. Oh Jovana, tako si pametna, ali ne misliš li da bi trebala više se potruditi da stekneš prijatelje? Ili, tvoj tata mi kaže da si veoma nezavisna, ali svakome treba malo uglađivanja. Pustila sam da njeni komentari skliznu s mene, misleći da nisu važni. Sada, sjedeći u kući koja je trebala biti moje utočište, njene riječi su se činile poput noževa. Sve za šta je moj tata radio, ova kuća, njegove investicije, njegov posao, ostavljeno je meni nakon njegove smrti. Nije to bilo zato što nije mario za Jelenu, samo je želio da imam sigurnost. Vjerovao joj je da će biti pravedna, da će nastaviti da me voli kao svoju. Željela sam da poštujem to povjerenje, ali Jelena nije, činilo se, dijelila taj stav. Čak i prije nego što sam se uselila, jasno je dala do znanja da nije sretna s aranžmanom. Biće prilagođavanje za obje, rekla je sa zategnutim osmijehom. Ali znam da je to ono što bi tvoj otac želio. Život ovdje bio je sve samo ne prilagođavanje. Osjećalo se kao stalni test. Jelena je kontrolisala sve račune, obroke, čak i kako je namještaj raspoređen.
Ponudila sam pomoć, ali moji prijedlozi su uvijek bili odbijeni. Ne bi razumjela odgovornosti vođenja domaćinstva, rekla bi i njenim tonom iz kojeg kaplje podcjenjivanje. Ipak, ostala sam, nadajući se da će stvari postati bolje. Govorila sam sebi da Jelena samo tuguje, da pokušava da se nosi s tim na svoj način. Ignorisala sam kasne noćne pozive, oštre primjedbe, način na koji me gledala kao da sam gost koji predugo ostaje. Ali sada, s mojim ocem koji je otišao, porodica koja mi je ostala činila se da sve više klizi. Pokušavala sam da se držim za komadiće, ali činilo se da je Jelena odlučna da ih razbije. Nelagodan osjećaj od ranije se vratio. Jelenin šaputavi telefonski poziv ponavljao se u mom umu poput pokvarene ploče, razgovarat ćemo kad ona ode. Ode gdje? Počelo je kao mala sumnja, poput iverka u mojim mislima. Jelena je uvijek bila britkog jezika i kontrolišuća, ali njeno nedavno ponašanje činilo se drugačijim, namjernim, zlokobnim. Kriptični telefonski poziv koji sam načula ranije ponavljao se u mom umu dok sam sjedila za trpezarijskim stolom, gurajući večeru po tanjiru. Tiha si večeras, rekla je Jelena, njenim glasom uznemirujuće veselim. Posmatrala me je pažljivo, osmijeh koji nije dopirao do njenih očiju nalijepljen preko njenog lica. Samo umorna, promrmljala sam, forsirajući slab osmijeh zauzvrat. Njen pogled je zadržao trenutak duže prije nego što je skrenula pažnju na svoju čašu vina. Pa, obavezno se dobro odmori. Izgledaš loše u posljednje vrijeme. Komentar me je pogodio jače nego što bi trebao. Nije bila u krivu. Osjećala sam se loše ovih posljednjih nekoliko nedjelja, umor, mučnina, glavobolje. Odbacila sam to kao stres, ali timing mi je kopkao misli. Prvi simptomi su počeli nedugo nakon što sam se uselila. Te noći, ne mogavši da se oslobodim grižnje nemira, odlučila sam da provjerim Jeleninu sobu. Otišla je na kasnu noćnu obavezu, pa sam imala malo vremena. Nisam voljela ideju o njuškanju, ali nešto u meni je vrištalo da moram da znam. Počela sam s njenim stolom. Papiri su bili uredno složeni, njen rukopis pedantan. Računi, potvrde, nekoliko ličnih pisama, ništa neobično. Ali onda sam primijetila njen laptop, ostao otključan. Znatiželja je prevladala. Otvorila sam njen e-mail i odmah osjetila kako mi se stomak spustio. Jedna e-mail rasprava je iskočila v razgovor s nekim po imenu Pavle. Naslov je glasio, sljedeći koraci. Kliknula sam ga, moje ruke su drhtale. Pavle, ona je još uvijek tu. Mislio sam da si to već riješio. Jelena. Rekao sam ti, ove stvari zahtijevaju vrijeme. Prestani me požurivati. Mora biti besprekorno. Pavle. Pavle, nemamo vremena za besprekorno. Sat otkucava. Uradi što treba. Jelena. Sledila mi se krv. Zurila sam u ekran, srce mi je lupalo u grudima. Ko je bio Pavle? Šta su planirali? Nastavila sam da scrollujem, moj dah se zagrcavao sa svakom novom porukom. Prepiska je postajala sve eksplicitnija, reference na novac, imovinu i jezivu nju sklonjenu s puta. Talas mučnine me je pogodio i uhvatila sam se za ivicu stola da se stabilizujem. Ovo više nije bila samo paranoja. Jelena i Pavle su kovali zavjeru protiv mene. Zatvorila sam laptop i napustila njenu sobu, moj um je jurio. Svaki komentar, svako čudno ponašanje odjednom je kliknulo na mjestu. Jelena me nije samo prezirala, željela me je uklonjenom. Ali nisam išla nikuda. Vratila sam se u svoju sobu, zaključavajući vrata za sobom. Dok sam zurila u slabi sjaj svog telefona, znala sam šta moram uraditi. Jelena je mislila da ima kontrolu, ali podcijenila me je. Ovo nije bila samo njena kuća, ovo je bio moj život i borila sam se za njega. Sljedećeg jutra probudila sam se na zvuk zveckanja posuđa dolje. Jelena je već bila budna, pjevušeći melodiju koja nije u tonu dok se kretala po kuhinji. Stomak mi se prevrtao, ne od gladi, već od težine onoga što sam otkrila prethodne noći. Nisam mogla impulsivno djelovati. Šta god da su Jelena i Pavle planirali, već su počeli stavljati u pokret. Ako bih prerano pokazala svoje karte, mogla bih izgubiti šansu da ih zaustavim. Sjedila sam na svom krevetu, scrollujući kroz svoj telefon.
E-mailovi koje sam pročitala urezali su se u moj ali nisu bili dovoljni. Trebala sam opipljiv dokaz, nešto neosporno da odnesem vlastima. Doručak je bio napet. Jelena je servirala jaja i tost sa njenim uobičajenim prisilnim veseljem. Imaš naporan dan pred sobom, zar ne, pitala je, posmatrajući me intenzivno. Klimnula sam glavom, izbjegavajući njen pogled. Apetit mi je nestao, ali prisilila sam se da uzmem nekoliko zalogaja. Jelena je izgledala zadovoljna, mali osmijeh vukao je uglove njenih usta dok je pijuckala kafu. Nakon doručka, izmislila sam izgovor da napustim kuću. Idem na kafu sa Lanom, rekla sam Jeleni, zgrabivši svoj kaput. Njen izraz je zadrhtao na djelić sekunde, njen stisak se stegnuo na šolji. Naravno. Reci joj da sam rekla pozdrav. Čim sam izašla iz kuće, pozvala sam Lanu. Jovana. Šta nije u redu, i pitala je odmah, osjetivši paniku u mom glasu. Moram da te vidim, rekla sam, moj glas je drhtao. Radi se o Jeleni. Mislim da pokušava da nisam mogla završiti rečenicu. Riječi su se činile prenadrealnima. Pokušava šta? Lana je insistirala. Samo me sačekaj u kafeteriji, rekla sam. Kad sam stigla, Lana je već čekala za stolom u ćošku, njena obrva namrštena od brige. Sjela sam i ispričala sve e-mailove, Jelenine komentare, moje simptome. Lanino lice se smračilo dok sam govorila. Ovo je ozbiljno, Jovana, rekla je. Moraš ići u policiju. Hoću, rekla sam, moj glas stabilniji nego što sam se osjećala. Ali potrebno mi je više dokaza. Ako uđem samo sa sumnjama, možda me neće shvatiti ozbiljno. Lana je klimnula glavom. Onda ćemo nabaviti dokaze. Šta god da treba. Njene riječi su mi dale osjećaj sigurnosti koji nisam osjećala sedmicama. Nisam se osjećala potpuno sama. Provele smo sljedeći sat planirajući. Lana je predložila instaliranje male kamere u kuhinji da prati Jelenine pokrete i snimanje svih razgovora koje načujemo. Činilo se invazivnim, ali očajni trenuci zahtijevali su očajne mjere. Dok sam hodala nazad kući, moji živci su bili sirovi, ali moja odlučnost jača nego ikad. Jelena je možda mislila da ima prednost, ali podcijenila me je. Kuća se činila hladnijom kad sam se vratila. Jelena je sjedila u dnevnoj sobi, pretvarajući se da čita časopis, ali njene oči su podigle pogled čim sam ušla. Kafa sa Lanom je bila lijepa i pitala je, njen glas sladunjavo sladak. Da, rekla sam jednostavno, uputivši se prema svojoj sobi prije nego što je mogla dalje pitati. Srce mi je lupalo, ali nisam joj mogla dopustiti da vidi ni trunku straha. Jednom unutra, zaključala sam vrata i izvukla malu kameru koju mi je Lana dala. Instaliranje je u kuhinji neće biti lako, ali bilo je neophodno. Jelena je morala u nekom trenutku da pogreši i kad to učini, bit ću spremna. Te noći, čekala sam dok nisam bila sigurna da Jelena spava. Kuća je bila jezivo tiha dok sam se šunjala dolje, moji koraci prigušeni tepihom. U kuhinji, pronašla sam mjesto iza reda ukrasnih tegli gdje će kamera biti skrivena, ali će i dalje imati jasan pogled na prostoriju. Narednih nekoliko dana bili su napeti. Išla sam svojom običajenom rutinom, prisiljavajući se da djelujem kao da se ništa nije promijenilo dok je kamera tiho snimala sve. Jelenino ponašanje postajalo je sve više nepredvidivo. Obrušavala se na mene zbog sitnica ostavljanja svjetla upaljenog, zaboravljanja zatvaranja ormarića, a njeni telefonski pozivi postajali su češći, njen glas oštar i tih. Jednog popodneva odlučila sam da provjerim snimki. Zaključala sam vrata, priključila kameru na svoj laptop i pustila snimki. U početku nije bilo ništa neobično, samo Jelena kako pravi čaj ili posprema. Ali onda, treće noći, vidjela sam to. Jelena je stajala za kuhinjskim pultom, pažljivo sipajući bijeli prašak u malu teglu s oznakom šećer. Zastala je, gledajući prema vratima kao da očekuje da je neko uhvati, prije nego što je vratila teglu na njeno mjesto. Stomak mi se uvrnuo. Nije bila samo sumnja više. Ovo je bilo stvarno. Odmah sam pozvala Lanu. Imam dokaz, šapnula sam, moj glas je drhtao. Šta si pronašla? Mislim da je petljala s hranom. Uhvatila sam je na kameri kako stavlja nešto u teglu sa šećerom.
Lanina tišina na drugoj strani bila je teška. Konačno, rekla je Jovana, ne možeš ostati tamo. Ni još jednu noć. Dođi kod mene. Oklijevala sam, gledajući u zatvorena vrata svoje sobe. Ne mogu samo otići. Ako nestanem, znači da sam je otkrila. Onda, koji je plan? Lana je pitala. Duboko sam udahnula, težina situacije pritiskala me. Skupit ću sve što mogu e-mailove, snimke, sve, a onda ću ići u policiju. Ali treba mi više vremena. Budi oprezna, Lana je rekla čvrsto. Obećaj mi. Hoću, rekla sam, iako mi je čvor u stomaku govorio da ovo daleko od završenog. Sljedećeg jutra probudila sam se i zatekla Jelenu u neobično dobrom raspoloženju. Pjevušila je sebi u kuhinji i istu melodiju koju sam čula dan prije i čak mi je ponudila doručak s osmijehom. Izgledala si tako umorno u posljednje vrijeme, rekla je, stavljajući tanjir kajgane ispred mene. Napravila sam ovo samo za tebe. Treba ti snaga. Miris hrane mi je okrenuo stomak. Pogledala sam u teglu sa šećerom na pultu, a zatim nazad na tanjir. Puls mi se ubrzao, ali držala sam lice neutralnim. Hvala, promrmljala sam, forsirajući mali osmijeh. Pretvarala sam se da uzimam zalogaj, pažljivo gurajući jaja po tanjiru dok me je Jelena posmatrala iz ćoška oka. Čim je napustila prostoriju, zgrabila sam plastičnu kesu iz ostave i sastrugala jaja u nju. Šta god da je učinila, nisam htjela da rizikujem. Gurnula sam kesu u svoju tašnu, planirajući da je testiram kasnije. Tog popodneva ponovo sam pregledala snimke. Ovog puta pronašla sam nešto još jezivije. Jelena je bila na telefonu s Pavlom, hodajući po kuhinji dok je govorila. Ona je još uvijek ovdje, Jelena je siktala, njen glas oštar od frustracije. Učinila sam sve što mogu da je učinim nelagodnom, ali neće da ode. Pavlov glas je bio slab, ali jasan. Onda moraš prestati gubiti vrijeme. Advokat ne može zauvijek odlagati i što je duže živa, to ovo postaje komplikovanije. Dah mi je zastao. Što je duže živa? Više nije bilo pitanje da li Jelena pokušava da mi naudi, bilo je pitanje kada. Provela sam ostatak dana sakupljajući svaki dijelić dokaza koji sam mogla, video snimke, e-mailove i sada zatrovanu hranu. Sve je ukazivalo na jasan i namjeran plan da me se riješi. Te večeri, ponovno sam nazvala Lanu. Imam dovoljno, rekla sam, moj glas je drhtao. Idem u policiju sutra. Dobro, rekla je čvrsto. I ostaješ kod mene večeras. Bez prigovora. Složila sam se, pakujući malu torbu s osnovnim stvarima i dokazima koje sam sakupila. Rekla sam Jeleni da idem kod Lane na djevojačko veče, maskirajući svoju nelagodu ležernom ravnodušnošću. Nije me ispitivala, njena pažnja naizgled negdje drugdje. Ali dok sam napuštala kuću, njene oproštajne riječi su poslale jezu niz moju kičmu. Uživaj u svojoj večeri, Jovana, rekla je, njen ton lagan, ali oči hladni. Nikad ne znaš kad bi mogla biti tvoja posljednja. Ta noć kod Lane bila je kao prvi dah svježeg zraka nakon sedmica. Njen udoban stan, ispunjen mirisom lavande i zvukom tihe muzike, bio je oštar kontrast Jeleninoj napjetoj hladnoj kući. Sigurna si ovdje, Lana je rekla dok mi je pružala šolju čaja. Prebrodit ćemo ovo. Klimnula sam glavom, stežući šolju kao da je linija života. Nadam se da će me policija ozbiljno shvatiti, rekla sam. Šta ako misle da sam paranočna? Nisi, Lana je rekla čvrsto. Uradila si sve kako treba. Imaš dokaze, je više nego dovoljno da ih natjeraš da djeluju. Sljedećeg jutra otišle smo u policijsku stanicu. Srce mi je lupalo dok sam predavala dokaze, e-mailove, video snimke i kesu s kajganom koju sam pažljivo čuvala u zatvorenoj posudi. Objasnila sam sve Jelenino ponašanje, simptome koje sam doživljavala, plan trovanja koji sam otkrila. Detektivka Marić, žena s ozbiljnim stavom u 40-im, pažljivo je slušala. Postavljala je oštra, konkretna pitanja, ali nije bilo traga sumnje u njenom tonu. Dobro si uradila, Jovana, rekla je nakon pregledanja materijala. Ovo je ozbiljno i tretirat ćemo to tako. Testirat ću hranu na toksine i izdat ćemo nalog za pretres kuće.
Ako se ispostavi da je ono što govoriš tačno, Jelena i njen saučesnik neće se izvući. Osjetila sam tračak nade. Kasnije tog dana primila sam poziv od detektivke Marić. Bila si u pravu, rekla je. Hrana je pozitivna na tragove kontrolisane supstance, one koja bi u dovoljno visokim dozama mogla biti fatalna. Nastavljamo s nalogom za pretres. Ostani gdje jesi i drži telefon blizu. Ažurirat ćemo te čim budemo znali više. Olakšanje je bilo ogromno, ali kratkog vijeka. Te večeri, dok sam još bila kod Lane, Jelena me je pozvala. Jovana, rekla je, njen glas uznemirujuće smiren. Nadam se da se dobro provodiš sa svojom prijateljicom. Samo sam htjela da ti kažem da sam odlučila da napravim neke promjene ovdje. Ne brini se o povratku večeras. Pobrinula sam se za sve. Sledila mi se krv. Šta je mislila pod pobrinula sam se za sve? Odmah sam pozvala detektivku Marić da prijavim poziv. Nervozna je, Marić je rekla. Zna da nešto nije u redu, ali ne zna koliko si otkrila. Ostani gdje jesi. Mi ćemo se pobrinuti za to. Sljedećeg dana Marić je pozvala s novostima. Izvršili smo nalog jutros, rekla je. Pronašli smo prepisku s njenim saučesnikom Pavlom koja potvrđuje tvoju priču zajedno s dokazima o financijskim manipulacijama u imovini tvog oca. Jelena i Pavle su oboje u pritvoru sada. Ispustila sam dah koji nisam ni znala da zadržavam. Znači gotovo je. Gotovo je. Gotovo je, Marić je potvrdila. I zahvaljujući tvom brzom razmišljanju, sigurna si. Spustila sam slušalicu i potonula u Lanin kauč, težina sedmica straha konačno se podizala. Jelena i Pavle su pokušali da me unište, ali su podcijenili moju odlučnost. Prvi put nakon onoga što se činilo kao vječnost, osjećala sam se slobodnom. Dan nakon hapšenja Jelene i Pavla, sjedila sam u Laninoj dnevnoj sobi, scrollujući kroz novinske članke koji su pokrivali priču. Riječi poput plan trovanja i šema nasljedstva bljeskale su na ekranu, svaka je bila jeziv podsjetnik na to koliko sam blizu bila gubitku svega, svog zdravlja, očevog nasljeđa, čak i svog života. Pogledaj ovo, Lana je rekla, držeći svoj telefon. Pronašla je lokalni novinski članak s fotografijom Jelene kako je sprovode u policijsku stanicu, njen izraz mješavina bijesa i poraza. Nestvarno je, priznala sam, spuštajući svoj telefon. Živjela sam s njom. Vjerovala sam joj, čak i kad su pukotine počele da se pokazuju. I izdala je to povjerenje na najgori način, Lana je rekla, njen glas čvrst. Ali borila si se, Jovana. Nisi joj dopustila da pobjedi. Željela sam da vjerujem, ali dio mene još uvijek je osjećao težinu svega što sam izgubila, a ne samo mog oca, već i iluziju porodice koju je Jelena stvorila. Žena koju je moj tata volio i koju je vjerovao cijelo vrijeme je bila strankinja. Kasnije tog popodneva, detektivka Marić je pozvala s još jednim ažuriranjem. Jovana, mislila sam da bih htjela znati, rekla je. Pavle je priznao. Priznao je da je organizovao cijelu šemu od trovanja do lažiranih financijskih dokumenata. Jelenina uloga je bila značajna, ali on je bio taj koji je vukao konce. Da. Moguće je, Marić je rekla. Ali s dokazima koje smo prikupili, oboje će se suočiti s ozbiljnim optužbama. Morat ćeš svjedočiti tokom suđenja, ali ne vidim način da se izvuku iz ovoga. Zahvalila sam joj i spustila slušalicu, osjećajući čudnu mješavinu olakšanja i iscrpljenosti. Tokom sljedećih nekoliko nedjelja počela sam obnavljati svoj život. Nije bilo lako. Povratak u tatinu kuću osjećao se kao korak na bojno polje, svaki ugao ispunjen sjećanjima na Jelenine manipulacije. Angažovala sam profesionalnu službu za čišćenje da obnovi prostor, uklanjajući sve što me podsjećalo na nju. Kuća je počela da se osjeća kao moja ponovo mjesto gdje sam mogla disati bez straha. Također sam se sastala sa svojim advokatom da finalizujem pravne stvari imovine. Jelena i Pavle su pokušali da izvuku sredstva s očevih računa, ali njihov papirnati trag je bio nemaran. Sve se vraćalo, a moj advokat me je uvjerio da je moje nasljedstvo sigurno. Kako su dani prerastali u nedjelje, shvatila sam da mislim sve manje o Jeleni i Pavlu, a više o onome što slijedi. Toliko dugo, moj život se vrtio oko preživljavanja njihovih planova.
Sada sam imala priliku da se fokusiram na nešto novo ve svoju budućnost. Dan kada sam svjedočila protiv Jelene i Pavla, ušla sam u sudnicu uzdignute glavi. Nije bilo lako ponovo se suočiti s njima, Jelena sa svojim ledenim pogledom i Pavle s njegovom uobraženom ravnodušnošću, ali odbila sam dopustiti da me njihovo prisustvo pokoleba. Tužiteljka me je vodila kroz moje svjedočenje i prepričala sam sve e-mailove, snimke, otrovanu hranu. Sa svakom riječju osjećala sam se jačom, kao da vraćam moć koju su pokušali ukrasti od mene. Jelena je izbjegavala moj pogled, ali Pavle se smješkao dok sam govorila, kao da mu ništa od ovoga nije važno. Ipak, kada je tužiteljka iznijela dokaze, čak je i njegovo samopouzdanje počelo da se kruni. Kada je sve bilo gotovo, izašla sam iz sudnice na svjež popodnevni vazduh. Osjećala sam se lako, kao da se težina njihove izdaje konačno podigla. Detektivka Marić mi je prišla, s malim osmijehom na licu. Dobro si se držala, Jovana. Biće odgovorni za ono što su učinili. Klimnula sam glavom, puštajući da njene riječi potonu. Pravda nije bila samo o kazni, bila je o zatvaranju, o znanju da sam učinila sve što sam mogla da zaštitim sebe i poštujem očevo nasljeđe. Dok sam odlazila od suda, znala sam da nikada više neću dozvoliti da me neko iskoristi. Nekoliko nedjelja nakon suđenja, stajala sam u tatinoj radnoj sobi, sunčeva svjetlost probijala se kroz prozore. Soba je mirisala blago na stare knjige i kedar, utješan podsjetnik na njega. Na stolu je stajala uramljena fotografija nas dvoje s moje fakultetske diplome. Podigla sam je, prelazeći prstima duž ivice rama. Uspjela sam, tata, šapnula sam. Otišli su. Ne mogu nam više nauditi. Kuća se osjećala drugačije sada, lakše, sigurnije. Nije bila samo cigle i malter više, bila je moja. Osjećala sam mir. Odlučila sam da poštujem tatinu uspomenu, tako što ću kuću staviti na dobru upotrebu. Kontaktirala sam lokalne humanitarne organizacije, nudeći da organizujem male dobrotvorne događaje i manifestacije u njegovo ime. Uvijek je vjerovao u vraćanje zajednici i ovo se činilo kao način da održim njegov duh živim. Jedne večeri, dok sam stajala na zadnjoj terasi posmatrajući zalazak sunca, Lana mi se pridružila s 2 čaše vina. Za nove početke, rekla je, podižući svoju čašu. Za slobodu, odgovorila sam, zveckajući svojom monjenu. Dok je nebo prelazilo u nijanse narandžaste i ružičaste, shvatila sam nešto duboko. Jelena i Pavle su pokušali da me slome, ali u tom procesu samo su me učinili jačom. Moja budućnost je bila moja da je izgradim i namjeravala sam da učinim da vrijedi. I eto, dragi moji, to je moja priča. Sada, skoro godinu dana kasnije, mogu reći da sam konačno našla mir. Kuća je sada zaista moja, a najvažnije bio osjećam se sigurno. Pitam se, da li biste vi postupili drugačije na mom mjestu? Da li sam možda trebala ranije otići iz kuće ili odmah prijaviti Jelenu? Možda sam trebala drugačije reagovati kad sam prvi put primijetila sumnjivo ponašanje. Vaše mišljenje mi mnogo znači, pa vas molim da napišete u komentarima šta mislite. Svako iskustvo je dragocjeno, a možda će nekome ko se nalazi u sličnoj situaciji vaši savjeti pomoći. Ako vam se dopada moja priča i želite čuti još istinitih događaja iz mog života, zapratite ovaj kanal i uključite zvonce za obavještenja. Sljedeće sedmice pričam o tome kako sam obnovila svoj život nakon svega i koje lekcije sam naučila. Hvala vam što ste gledali do kraja. Zajedno smo jači,